Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Kartingam ti tumarayed. Nas ka na maitarayan ta dagiti pulis sa mangkamkamat kadata. Well, Benji, saan ta apatiling ka dagiti pulis? Di ta kakaykaywan, Ed. Di ta ti pagturungan ta. Darasam! Darasam, Ed! Ayos manan, pare Benji. Ado manan na kwarta tinted ka data ni boss. Ed, Anday ta ka manan. Agsenay ka man ako na ako. di naklatan ni Kaskaso. Kung gayam, inawagan na kita ni boss. Anya timbaga na. Ada man ang trabaho ta. Anya? Oh, kaslagkad kay timpadamag ko kan ka. Ed, Di ka nagkad tatrabaho tanday to eh. Mayat kalatan iti amin nga ipaaramid ni boss. Nasapa manan arimwar ti asawam, Lisa. Nagagat sa unay ni Benji ang mapanagtrabaho. Unanang, adda ka no sarakan na ijaili. Iso anang sa paarimwar. Kasta ka di, Lisa. Unanang, no daddo mapay, parbangon arumwar. Rabin tumatan no agawid. Sa dino ay ti pagtrab-trabahuan ita ni Benji, anak ko. Day tangarod nanang, tadi namat ibaga kanyak no sa dino ti pagtrab-trabahuan na ita. Mas daawak lang aming takanayon arumwar. Saan pa yan ang matatao dito'y balayo? Nanang, Tinasaya at anak ko. Paliiwam man no anya talaga ti trabaho ti asawam. sana parikot day ta, boss. Da kamin ka ni Ed ti makaamoy ti amin. Di kayag danag, boss. Planadon ti amin. Amumin ti rumbang nga ramidan mi. Uwan, boss. Okay. Kastapay nga rod. Bye. Anya nga pare. Agtig na itan? Saan pa nga ita ti panagtig na ita, pare Ed? Delikado ti sitwasyon. Wala, ibagam tula kanyak ng tig na itan. Nakasagana ka kanayon, pare Benji. narnakanan ti asawa. Rabi iunayin asimangpat. Hindi so nalatan dito pagidaan ti beltbag na. Orno sa tamaturog akmatan. Nadagsan ti beltbag na. Anya nga iti linaon da iti abag. Kita akman.
tayo tayo. Diyos ko, paltong tilinaon dahi ti abag. Isipar ko matla ang adagos ti Belbag. Ang mga numakariing ti asawa. Pwede ka matagtagari, Lisa. Ha? Kuha. Ni, apayakas lang madandanagan ka. Apa yan? Kuha. Di naklatan ni Kaskaso, Benji. Agar mo sarkalatan. Apa nga siya lang ta agar mo, sar. Si Kangay. Madamdama akton amangan. Sa anak pa ngamin amabisin, tanasapa ak nagkape. Saan nga umda sa pagarmusaran ti kapilaan? Isungalan, agarmusartan, bakit? Benji, magmagnan si target na. Bumalasi mo ti kalsada. Wen, Ed. Agpaliw ka lang. Siya akong ti makamoy ti day tao. Naskan na may patungpaltan ti plano. Tapno maalat amat tan ti tangdanta. O sige, siya kilok out mo. Apa man na mapaltugam ti target. Pasiwot ag adagos ti motorsiklo. Diyos ko, nakabutbutang nana. Adda pinaltugan da itay ijiili. Anya, asino ay day dyan napaltugan, Vina? Ay, jak mo nana pasing. Nagbutangak. Isungay madayo akadagos. Diyos ko. Nagudungak itay agsapa. Idi adamang ngagkwa kanal buong tipaltog. Nagtataray dagiti tattao gapo iti butang da nana. Talaga nga aduitan ti managdakdakas. Basta latan paltugan da di tao. Wan nga rod nana. Awan pa nagbutang da iti Diyos. Gapo iti dayta nga aramid da. Nagadun da ito akwarta, Benji. Nangalaam ngay kadag ito akwarta. Di ka lata nagdamag, Lisa. Idulin mo dayta. Igatang mo iti masapsapul ta dito'y balay. Apa nga nagsinay kay tinaunag? Benji, madandanagan lang amin. Lisa, anya ko matipagdanagam. Basta, jak maawatan tirik na kita. Sigagit di mat. Tinasayaat, isaganam kit din ti kanag. Kalpasan ng mga anak, rumuarak madla dagos. Anya ka dito pang panunutan?
Kunak man no may tagragsak dito pag-iinuman, nga mampay nakalit dito tarupan. Pare Ed, Kurang ka dito imbayad ka data, ti amo ta. sana dahil ti pampanunutan. Ket, anya nga ron. Ti may papaniti trabaho ta. Ada ka di pare ko titi trabaho ta, pare. Napod no na, pare Ed. Kahit kung tagwalbaliw. Jack kayatan ti mabayadan. Tapno pumatay. Anya, agpampanunot ka di pare. Amo madelikado ti biyag mo, no isarding mo ti trabaho. Pare. Marik na ka makadkadlawon ta asawa kita raramida. Anya, Isang mariribo ka na. Kaya't kung nga idyan ti madi nga aramid ko. Itaman pa'y asaan arimwar ni Benji, anak ko. Wana nang palpaliiwak nga rod nurumwarman ng ita. Ngam saan mat? Adalatan ijay balay nga agbuy-buy ay ti TV. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, kumusta nga'y? Ada ka din nadlaw mo asabaling ar-aramidan ni Benji. Nana, Ibagam kanyak no da sabali amad-madlaw mo ka ni Benji, anak ko. Saan arumbang apanoy-nuyam ti dakas nga aramid na? nanang, adda nakitak nga igam iti unag ti belt bag na iti kalapos. Anya, Agdamag ako ma. No api nga deduldulin na nga igam. Ngam nauna ak ay tinagnervyos. Diyos ko, apay ngay nga dapaltog ni Benji. Tsaka mo nanang. Idi pa'y laang nga da sabali amad-madlaw ko ka ni Benji, anak ko. At dapay mang dagdagas kan kwa na anak ka motorsiklo. Nanang, Ay nasapay la ko ma. Ta saan apod no ti atap ko maipapan kan kwa na. itay pa nga agriring ti cellphone mo. Apay adi mo sungbatan. Baybayam lang nga agri-ring, Lisa. Ang mga nun napatag ti ibaga day nga umaw-awan. Basta Jack kahit asong batan day tangawag. Anya, Saan tumot lang nga napatag ti ibaga na? Baybayam latan nga agri-ring day. Kumusta? Nawagam ka din ni Benji. di na sungsungbatan ti cellphone na, boss. Kasta ka di? Adun adara sa kinuntak ko. Ang pulos adi na sungbatan, boss. Ed, Jack kaya tikas na ngararamiden ni Benji. Ang mga nagipulong ka na kiti otoridad. Anya nga rod tikat mo nga ramida, boss. Amumon, Ed. Nagtraidor da diyang awanan itibain. Una amon. pimanawan day di anak ka motorsiklo. Anya tinaramid na itigid ti kalsada. Tumalangkyaw akas laad da palpaliiwan na. Tiyakmat nga rod mailasin. Gaputan na ka helmet. Lisa. Ha? Oh. Apay akas lang madandanagan ka. Di nga min nakamotorsiklo apim anak Benji. Ha? Sino ang nakamotorsiklo? Ijak nakita tirupa na. Gaputan na ka helmet. Kasla nga min adda palpaliiwan na. Pasaray kumita dito yung balay. Anya? Juan Benji, makarik na akpa yan iti panagdanag itay.
Tinasaya at Lisa. Agrubat kan. Pumanaw tan dito balay. Anya, apay pumanaw ta. Kalaat matanday ka desisyon mo. Basta pumanaw tan, Lisa. Awanan ka dupay sa Saan? Diyak kaya ti pumanaw. Oh. Awan matirason apanawan ta ti balay ta. Ed, anya ti madama. Pakawanandak, boss. Diyak pa'y napatungpal ti kaya't mamapasama. Anya. Nagpalpaliwa kay balay da, Benji. Ket? Awan ni balay da, boss. Anya. Di ka madanagan, boss. Iti kabita na panawan, mapukawan da jay a Benji. Aramidam dayta, Ed. Tano saan? Iraman kamet nga ipapatay. Anya. No anya tinsawang ko. Isu ti aramiday. Muti simbaan ti pagsinarakan mi kini Benji. Manipod imbagakan ko na nga dagpalpaliyo. Kalaat imadayo. Sa dino nga Lisa. sa Umay ka. Sumurot ka kanyak. Benji, Kartingam. Saan adito isangot ti simpan ti pagsaritanda. Sumurot ka kanyak. At day pudnok kan ka. Diyos ko, kastagayam. Pakawalinag, Lisa. Iso na pa nakita yung simbahan. Tapno kararagak. Kaya't kung tagbalbaliw. Benji, Diyak kaya't ang tagbali na hard killer. Makunkonsensya kita aramidag. diyak laing pagarop. Akastigayam aklas iti panggadam. Isong arag nagbalbaliw ako. Kaputa diyak kaya't ikasto kita ti panggadan. Kaya't kundi mga barwanan. Kitag sublaki ti Diyos. Benji, Isong inawagan kay tayo ngagkita ta. Takayat kung ilawlawag kan ka ti amin. Nas ka na makawid a kadagos iti pagpakpak niya. Amo kapalpaliiwan da kung dagiti kakadwak. Talaga kahit kung tagbalbaliw. Tadya kon mairusok ti trabaho. Diyos ko, tarabahin ang kuma. Diyak kaya. Oops! Pinaltugan nak dyan nakamotorsiklo. Nas ka na makaadaywag. Yung isa ka anak na tatipaltog ko. Narigatan. Tani, Benji. Kilat ngayon madayo. Nas ka na may patungpal kung ti papaaramid kanyang ni boss. Tanusan, siyak ti patayin na. Ed, Benji, adda kalagayan kanyaman ti panggap mo kanyak. Di mon ituloy. Agbalbaliw ka matan. Anya. Idjamon ti mading aramid. Pangasim pare Ed. Agbalbaliw ka matan.
Kagura ti Diyos ti pumatay. Iso asapay... San? Nasken amay patungpal ko ti papaaramin ni boss. Nasken amatay ka. Pare, denggan na ka. Napatayin na kita. Awan tumutla ti maghanap mo. Gaputasik ang tumutla ti ipapatay ti amo tayo. Anya? Dakas ti aramid ti amo tayo. Aramatan na tayo lang abuyot ng agaramid iti saan na may parbang. Nakaamiris ako na. Iso adya ko nagtungpal kan kwa na. Benji. Denggan na kuma, Ed. Pangasim. Di ka nagaramid iti saan na sayaat. Agbalbaliw ka matan. Buisit. Apay ajak matan makontak ni Ed. Naipatumpal na nga tan, ti ipapaaramid ko kang kuana. Lugan dagiti pulis, tinagsardang iti pat. Na kami na mismo kinetisim mo ko kadagiti pulis. Lisa, impod no mi maten ti aramid ti amo mi. Iso ang nakabalod maten. Agyaman nakta nagbalbaliw kan, Benji. Naamiris ko ti amin na dakas ngar aramidak. Sana rin ba nga pumatayak? Tanadag sinabasol dahi tayo tinamarswa. Benji, Kita mo, iti pa nagbalbaliw ko. Ken iti pa nagsubli ko ni ti Diyos. Limag antibarukong ko. Nang runakit nakapagkidawa ko niti pamakawan iti Diyos. Isong ay karik, Lisa. Diyak ko nagaramid pa'y iti dakas. Agamiris, kan agbaliw ka, sakbay amaladaw ti amin. Tano agpilit ka iti dakas nga aramid, ikarum tumatlaang iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kendiang. Insurat para iti radyo ni Isagani Buliser. Iti direksyon, Verge Baklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.